Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Bagmanta si marungkar ka. Ay na, nabayag nga inururay ko ti umay mo. Ay na, amumutan akanayo nakama kumikom iti trabaho. Imayak ta umay ko itod kan kada iti invitation para iti panagkalay sami ka ni Edgar. Ha? Makiasawa kan? One friend. Jack inyaw awag kan ka ti maipapan iti daytoy. Tapno masurpresa kamat. Kat, apay ngay adi mo matintugot ti nobyong. Tapno maamamok mat. Busy iti trabaho na. Sana bale. Inton umay kayo, maamamo yung tumatlaan. Ha? O sige. Agyaman ak nga road friend. Namnamaam ti umay ko. Namnamaak day ta ah. Gumurak kan kano di kayo may. Nay, narabian ka mo, Mirna. Sa dino tinaggapwam. Nagapo aki di balay da Sheila agayam ko, tatang. Napantuin di invitation para kadakwada. Kastaya. Kahit ado pa'y matidiyaw na iwaras ka ni Edgar nga invitation yaw. Ni Edgar ton ti makaamo amang iwaras, tatang. Para kadagiti katrabahuan na matlaang dagijay. Kastaya. Ala, ginanaka nga ruday na magrabita yaon kalpasan ti panagluto ni nanang yaw. Mangrugin ti seremonya inton madamdama. Ngamawan pa'y laang ni Sheila agayam ko. Amang ano na traffic laeng? Amangan kit dino nalipatan na. Di na nalipatan day jay. Nasingat kayo nga gayam. Alangan mat amalipatan na. Hello, Mirna! Ay na, agda kamin. Pasensya kan ha. Traffic ngamin. Amumutan. Basta Domingo, ado ti tao. Kunaklakit din no saan kayo nga umay. Pinagdanag na ka. Ay, panggayam, iso ni Edgar, tinobyo. Edgar, iso ni Sheila, agayam ko. Nice meeting you, Sheila. Kastamat kan ka. Wala. Mapan kayo pa agmerienda. Agyaman kami. O sige, ibati kon ti regalo mi ditoy. O sige, agmerienda kayo pa'y nga ron. Naimbagdadakan na kay. Aday padamag ko kan ka. Anya day ta. Masikugak. Anya? Talo abulanan. Madantan tumatlangan iti anak. Ay na. Maragsakan ako na bakit. Agbalinak ton nga ama. Ay na. Sapay ko ma. Tababain to ti agbalin nga anak ta. Uray anya. Babae man o lalaki. Ayos kanyak day ta. Tinapateg. Madaan tanton iti anak.
Narabyan ka manan. Kanayon latan akastoy nga oras ti panagaw-awid mo. Awan ti parikot. Adulaan ti pakakumikumak iti opisina. Iso anarabyana. Kasta ka di. Pasensya ka nga rudan Tadi kan na uray. Imo na akon anangan. Makan ka matan. Naglotak iti paboritom asidaan. Napanugak. Kaya't kunti agina na. O sige nga rod. Mangan kantulangan inton mariknam amabisin ka. Mirna. Awan mo ti sabali nga ramidam dito'y balay. No diti agas si kaso kadag iti kasapulan ta. Ang mabaya kasta tilangam. Ha? Di mo pa'y maurnos na itabagin. Nagmalmalamak namin ang nagdalos itay. Iso adya ko nakadigos. Anya? Mirna, jakayat akasta ka na yung tilangan. Maturog ak man langan. Oh, Mirna, adda ka ti parikot? Parikot ko ti asawak. Kasla nagbaliwan ti panakilangan na kanya. Ha? Anyat kahit mo asawan? Kanayon na kami nga umtan no sumangpot ajak pa'y naurnos ti bagik. Anya? Apay, di na ka di maawatan kat masikog ka nga rod? Unay mo tinday nga asawam. Diyak amo na niya ti aramidag. Ad-adamot nga rod alimok mga kita. Ay, kasaritam San anasaya ati kas jengar aramidan na. Anya lang ang tima ko na dananang kantatan. Numaamuan da akas to'y gayam ti kasasaad ko ita. Kanayon anapudot ti ulo ti asawak no sumangpot. Ay na, nagtaer ti apo. Imalan sakit di kanya ka. Uwan ng tatang, tapnaawan makunayo. Hanggang maguray ka. Nakapasngay ka. Hanggang mapay ngay. Awan pa'y mula ni Edgar nga asawa. Uwan nga rin tatang. Diyak man amo, noon niya launay ti pakakumikuman na iya opisina da. Niyamot tayo. Kasla sana maragsakan na makakita iti putot na. Tatang, sumatun kayo. Amano ka lahat sumangpat. Mangag na kayo. Kaure mangag na Madlaw kumad kay, kasla nagbaliwon ti ugali ti asawa. Agasan ta nasabat ni nanang yu ijay ili idi na minsan. Sana nagtagtagaray. Di yun ikan iti madi akay papanan na dayjay tatang. Amangan no addalaan pampanunutan na. Oh, di ka pa'y namigat. Mapan ka ka din? Nasapa pa'y laan Masapa ti seminar mita. Iso masapul 6:30 kat adda ako ni Jay. Ni, adda ka dimot kasta seminar? Kan, manungal daw yun ijay. Talungal daw lang. Napatag seminar dahi Jay. Ala, sikapay lang ti makamo iti anak ta. Sakto nintun sumangpatak. Sige. Agluto kalatan iti pamigatan. Innakon. Nasaya ata si Mang Putkan. Itay ka pala ang urayan. Tagidan ta kumaamang rabi. Imo na akon Ket, kumusta ni baby? Nasaya at mat. Ada ijay nga to. Itay pa'y anak katurog. Sige. Mga anak tulangan inton madamdam. Inakitaan ti anak ta. O sige. Ay. Erwar ko man laang dito'y bagdag iti murang ti asawak. Isagana ko, tailabak to yung bigat. Ay, agatling at amin amurang na. Apay nga adda underwear ti babae dito'y bag ni Edgar. Pudnon sa talaga ti atap ko. Anya ti kayot asawan da ito Edgar. Mirna. Apay nga adda underwear ti babae iti bag mo. Sumangbat ka! Mga ano na ikabil talang dita. Mga ano nagkamalilaang dyan ang ikarga. Ano nga min ti kakadwami a babae anak i-attendar iti seminar. Di nakaramidan amaag. Nagadalak Edgar.
Nag-resign na lang iti trabaho. Tapno may paay ko kan ka amin a pagrabang ak kasasawam. Ngam ita, kastoy lang ti aramidam kanyak. Mirna, awan ter aramidak amati. Amati ka kumakanyak. Adda lang nga rodon ebidensya. Aglibak ka pailaan. Oh, itaman pa'y nga da ka dito'y balay. Saan ka din nga uray Sabado kat adapak papanan? Ha? Oh, ama no bisitam dayta. Inkalukatan. Olive? Ano ter aramidam dito? Itay ka pa'y nga aw-awagan. Ngam saan mo asong-sungbatan ti awag ko. Isong maya kon. Sino ka? Siyak ni Olive. Boyfriend ko ni Edgar nga asawam. Anya? Olive, pumanaw kan. Pangasim. Edgar, iso ka di ti akin kuko iti underwear anak kitak iti unag tibag mo. Wan, siya, kukwak day chay. Awanan ka iti bain na babae? Apay, di mo ka di amo a pamilyado at tao ni Edgar! Oy! Di ka agapa! Anya tikat mo nga ramidak? Maragsakan na kiti kastoy ngay naramid mo, ha? Di kan mas daaw, no apay akinayat nak ti asawam. Kita ang manday talangam? Ha? Kasla si katiina ni Edgar, gapo iti kinalos siyang mo. Ikumpara manday tapamagim iti bagik, Lola? Gusto daytan! Mapagsawan na kiti kasta! Pungutan ka man lang! Gusto daytan! Pumanaw kan, Edgar. Agdan na kayon ka ni Olive. Di ako nagreklamo. Amok nga iso di pakaragsakam dayta. Nabayagan ngayon sa ganak na ito yung mapasamak. Hindi pa'y masikugak. Amok, adan madi nga aramid mo, hindi pa'y laan. Mirna, pangasi. Saan kumamata kasta? Pumanaw ka na. Kat di ka nagpakpakita pa'y kanyak. Kabalak abyagan ti anak ko nga uray awan ka. Agkasam dayta. Punam a seminar ti papanama. Ngamapan ka matlagayam agbabae. Pakawalan na kon. Please. Naisagana kun amin akawas mo. Day talangan mang bit-bit ti aramidam. Ala, pumanaw ka na. Anyamot daytan. Agkid-kid dawak lang arudan iti pamakawan kan ka. Ngam natangkan kamat. Di pumanaw no isuti kayat mo. Pumanaw ka! Kat di ka nagsubsublipay! Manong, gumatak man iti mantika. Ha? Mirna? Ha? Henry, si Kamot Gayam. Pasensya ka na, di ka na ilasin. Okay lang. Kasla nagdaktal tinagbaliwam ita. Si Kakit di mat. Saan mat? Uwan gayam. Nadamag ko saan gayam man nga gawawid ni Edgar, di balaya. Nakaamuan. Basit lang ti barangay tayo, tapno jak mamuan ti amin na mapaspasama. Pinapanaw ko, gaputan nagbabae. Agsublin tulat na dahil na makaamirans. May sa atawanan asan ang nagawain. Naku, matas siya gamit inaklong mo, edi. Saan ka kung magagmay-may sa ita? Di nakman ang awan na kasta. Isuti pinili. Tanatata armat ngamin ngam sika. Natan nga agbaysuang ang chick boy man. Saan nakas kanya? Si Kakit din. Ala, mutoy ka tintimanti kagat katangat tagawid ako. Ang mga nururayan ako ni tatang. Imbati kami kankwana di anak ko. Hello? Sino na ito'y? Ni Henry da ito, Mirna. Ha? Kasano ana mo ang number ko? Saan na napatag no sino tinangalaan? Mabalinti mo ekpasyar. Ha? Apay ko ma. Makumi-kumak. Mga ano di ka masango akasarita. Sige, kitin. Unay kamatan. Makaamo ka no umay ka. Makumi-kumak kung naktumot ngamin. Pasensya ka na. Nakawarwara to'y balay mi.
Nagadungamin awara di anak ko. Maawatak man. Kasta talaga no adobing. Kasla ang mumat. Apay, adaya putot mo. Kat mga asawa ka, no, aklunan na, ti babaya panggap kong harman. Sino day ta? Malagip mo ka di high school tayo. Di nagaramakan ka. Di nakmat idi pagan ano? Ha? Diyak nagbirong iti sa bali a babae. Aging ga ita, baro at pay. Iso nga iti nadamag kong awanan ni Edgar iti biyag mo. Imayak. Lipate mong dayta. Ala, umay kakit di dya kusina. Adain sa ganak a merienda. Adak manan, Mirna. Henry, Sabang parakan ka, oh. agyaman nak. Di matimbagakan ka, nga awanan ti panggap ko Manong tawan tinapalabas. Manipod timbanaw ni Edgar. Sabi ko ma, tadi naklabda na mangiparik na gan kay dinapudong ayat ko. Ni. Sino di bimabay ti tricycle? Ha? Ni Edgar? Ni Edgar nagpaiso. Kat nakakutkutong matan. Mirna. Ataak. Anya ter aramidam dito eh. Pinanawan na kakadin ni Olive a babaim? Mirna. Pangasim ko matadanggam ti bagak. Diyan ka muna sa dino ti papanakita. Amo ka nagbidotak. Ngam kayat ko nga ilintag. Dagiti bidot ko. Pangasim ko ma. Tapakawanin na. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbang?
Marisa, nabayag ako nagdadaton kan ka. Aging gaita. Diyan ka mo, nanya ti banagak. Pasensya kan, Denver. Ngam sa anak pa'y ngamin anak kasagan na may papankan ayan. Kan among matakas tuyak. Ajak makapag na iti normal. Kanayo naklatan anak ka wheelchair. Saan aday ta tinapatag kanya? Kasladyak ngamin mamati. Nga adda mangayat kanyak iti kastoy akasasaan ko. Saan mat nga amin na lalaki? Ket ti physical lang ti pagibasaranda. Jakmat maibagaasaan ka akayat. Ngam sapay la kumat, paano napudno ka. Mauray mo ti pangantang ko. Makaurayak. Ikarik. Urayak no niya ti pangadang mo. Agyaman ang ngarod no kasta, Denver. Oh, apay kasta manen tilangam, Denver apok. Malmalday ka manen. Awan, Lola. Masadsadutak lang. Siguro, naggapo ka ba na nitayan ni Marisa? Oon, Lola. Hanggang awan lagta. Kaslawan tinamnaman kan ko na. Ay, hamo maapok. Nukas ka ni Marisa ti armam. Marigatan ka amang paklon kan kwa na. Tamumatan ti kasasaan na. Jak man na mo. Ado mo ti babae dita. Ngim ni Marisa tinakariknak itinapudno mo ayat, Lola. Hangam no pa'y kasta. San ka mapukawan ni tinamnama? Padyak nga klunan na kantumadlaan. Sapay ko ma, Lola. Oh, itaman pa'y nga awisan na uminom, gayam. Saan napalit na siyak ni makaam mo? Kaya saan mo ta kanayo? Bueno, adamanan parikot mo. Parikot. Ado Ang mga no ni Marisa manan ti makagapo. No apay akastaka ita. Huwag nga ron. Laga mo, mapay akasto ti marikrik na kanwana. Rapay, di nakakadipay inaklon? Saan pa? 5 bulan na nagdatdato na. Yung maging gaita. Hindi na pa'y sinumbatan. Apay ngamin ani Marisa pa'y laan. E din to taado ti babae dita. Makapag na iti normal. Sana kaskan kwa na. Ni Marisa tinakariknak itinapod ng ayat. Ang mga nagbabawi kan tumat lang iti udi na. Agpanunod ka pare. Kaya't mo kadi as ikalatan ti taga-iduron iti wheelchair na. Sana parikot na ita. Tayo ayat agmait ni Marisa. Sabagay. Adagan ka da ita. Tarsi ka ti masak na. Ala? Uminom takit din. Oh, Denver, si Kamit Gayam. Umay ka. Umunag ka. Umay ka manan sa rongkaran. Awit mo maninday tagitaram Inawit ko. Takayat ko matasagutan ka iti may sa kanta. Amang ano agtudo manan. Ha? Nasayat ano agtudo? Iso ti pakakitaan. Ngagbalin a sinyalis ti todo iti panang sumbat mo kanya. Oray saan kan nga agkanta. Ha? Gaputa, aklonan kan. Agpaiso ka day? Dinakpat dyan? Sige, ibabahoy ka rin. Jack may ladawan ti ragsak ko ita. Gaputa inaklon mo ti ayat ko. Nariknak ngamin no kasano ti kinapod nung kanyak. Nga oray kas dilaang ti kasasaan ko. Di ka kumagsawi ti kasta. Gaputa si ka ti kapintasan a babae para kanya. Jak ninamnama ama kasara kak itikas kanta, Denver. Kat sapay la kuma, tasaan kanto nga agbaliw. Ikarik na ita. Santo. Kat, agyaman aklamunay. Takalpasan ti 7 a bulan na panagururay ko. Kat inaklom na kon. Amok adinak tulukwan. Iso asaan kan a pinarikan. Kat sapay la kuma, tatong palbiyag ang maaklon mo ti kasasaad ko. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, Matt?
Pudno ka di tinadamag ko ang kaayan-ayat mo DJ Amarisa, Denver. Oo, nanang. Angem, apayakas lang makaungat kayo. Awan ka din di sa bali ang babae ang makita. Nanang. No saan mo asinaan DJ babae? Siya ka mismo di mangibagakan kwa na aliklikan na ka. Amok di Facebook account na DJ babae. Awan mo ti parikot Ken sa anak mo ten nga ubing. Addaan ako iti bukod na panunot. Apay ka di kasta kayo. Di mo abot ti sasawam Denver. No saan mo aliklikan day ta babae? Diyakon mangipauit iti kwarta nga igatang mo iti tricycle na pagpasadam. Anya? Papanam nga Denver. Nakapaldas ka mat. Mabang kami man nagpasyar ka ni Marisa ili. Kasta ka di. Nasayat mat no maipasyar mo ti girlfriend mo. Wain. Ala, labsan ka pa yung dito Ang mga nururayan ako ni Marisa. Hello, nanang. Talaga ka di asan ka dumngag kanya, Denver. Anyat ka ito asawan. Imawag kanyak tay gayam ko nga tay JD. Imbaga na kanyak ka nakita na kayo ka ni Marisa. Sika ka no ti paradurod iti wheelchair na. Ket, anya ko mati parikot iti day tananang. Anya? Ha? Awanan ti maramidam. Tasya ka mismo tinangibaga ka ni Marisa ang makiwindaswaskan ka. Di ka lang babain ka dagiti tao ang makakikita ka na kayo. Awan mo ti dakas nga raramidan minanang. Ay ayatan mi ti tunggal maysa. Iso asaan ada kayo mismo nga inak. Ti agbalin alapad iti ayan ayat mi. Nay, si kamot gayam Denver Barok. Ay umunag ka. Agyaman nak nana. Sa dino ti ayan ni Marisa. Ada iti silid na. Agsangsangit ti anak ko, gapu iti imbaga ti inam kan kuana. Ha? Imawag itay ti inam. Nakunana aliklikan na ka ti anak ko. Kan may sa imbaga na amang ibabain laang ni Marisa. Gapu tapilay kat nga rod ti anak ko. Nana, pasensya kaila ko man iti inak. Ngimi ka rin. Diyak to pulos umanugot iti kayat na mapasamak. Addakan ka na itabarok. Ano siyak? Diyak ipilit ti anak ko. No saan ang maaklon tinaganak mo ti kasasaan na. Mamati ak amaklon tumot lang ti inak ni Marisa. Agyaman ak, no kasta ti kapanunutan. Mabalin ka di ang mapanak iti silid ni Marisa, nana. Kasaritak la ko mabiit. Sige laang barok. Mapan ka. Bareng mapagsardeng mo iti panagsangsangit nga. Gusto ko man. Hindi ka ko man nagsangit. Amok at inak ti makagapo. Tsaka mo noon niya ti bagakan ka, Denver. Ala, di mo ni kaskaso noon niya man ti bagatina. Nasaysayaan sa langan nagwid na swastan. Kas naunay ti sauti na may papan kanya. Tiyakmat nagayatan no apaya nagbali na kapilay. Saan? Diyak itulog nga agsinata. Kapulang itinak. Awan ti maaramidak no iso ti kayatinam. Hindi ka madanagan. Kasalitak tinak. Diyak itulog nga agsinata. Gapulang kan kwa na. Panawan nagpailang, Denver. Kaya't ko may maysa. Ha? Pangasim. Umanaw ka. Hello, nanang. Oh, anya ti bagam, Denver. Pakaragsakan nyo ka di ti panagwin na swasmi ka ni Marisa. Di da kam kumamit lapdan. Adda kami diti gusto nga edad. Sardengan nyo kuman na pagsasawan ni Marisa. Tawan basol na. Talaga natangkan ti ulong, Denver. Makaamukan iti biyag mo no dinak denggan. Anusam ti agbalin aparaduron iti wheelchair ni Marisa tong palbiyag mo. Anya? Hello, Marisa. Apay imawag ka. Pangasim ko nga.
Maasik ako makanyak. Ag sinublyan ta ko ma. Pangasim. Saan ang pa nakasagana, Denver? Lalingita. Hello? Hello? Marisa! Marisa! Inidip nanti cellphone na. Ay nadan bara po kaya. Maasik ka kumama titibagim. Kanayon matlatan ti panagbaltag mo. Manipon nagwin naswas kayo kan ni Marisa. Gasto siguro ti pakaragsakan ni Nanang Aramida. Lola. Ay, jakman madam mo. Nuapi akas jay ti inam. Mas dawak mo ka ni Nanang. Awan mo ti dagos na. Gayan ayat kami ni Marisa. Eh, adawag mo. Sungbata mo na. Da kayo na, Lola. Ni mo't nanang mo. Hello, anak ko. Nakawag ka man. Awawagak ni cellphone ni Denver, Nanang. Ngam di naman sungsungbatan. Wen, iswasya ko na tinangsungbatan ako. Ay, amom, kanayon, di pa nagbartak na. Anya? Manipod nagwin na swasdaken ni Marisa. Kanayon matan ngagbartak. Sano sumangpat, iturog na latan, sana amangan. Ay. Apay ngamin aya. Di mo ko mga idalapdan, ah? Amom ka day. Nga idiinaklon ni Marisa ti anak mo. Nakaragrag siya. Nga midi nagsinaran, awanan. Kasta ka di. Kasarita yung aron ni Denver, Nanang. Ibagayo kan kuana, asyak ti makaamo ang makisarita kan ni Marisa. Mala, tayo bagak kang kuana, anak ko. Marisa? Juan, siyak Denver. Apay kas taon ti sidnaaw mo. Aguri ka. Sino ti kadwan? Nakaumay ka dito ya siksik ha? Juan, kabalak mo't. Imayak. Gaputa ibagak ngagsinobyantan. Anyat kahit mo sa wan. Nagsarita kaming iti inam. Okay kamin. Kan nagkid daw iti pamakawan. Gapo ka dagiti imbagbaga na amadi iti kalnabas kanya. Kaya't mo sa wan. Agsinobyantan? Wan Denver. Tadyak ka ba ilan amapukaw ka iti biyak ko?
ano. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Narabian ka manan, di na anak. Idinto taging kat alas 4 laang ti trabaho. Ay, imay ngamin ni Lloyd itay nanang. Iso narabi anak, tanapan kami laang nangan iti restaurant. Kasta ka di. Sigurado ka di iti dayjay alalaki. Nanang? Kaslaawan ngamin ti talag ko iti dayjay atao, anak ko. Ne. Anyat kaya't yung asawan? Sapay ko mata saan mo atagidaksan ti ibagak ha. Panagriknak ngamin kan kwa nakat saan anapudno kan ka. Ay, nanang, nasingpot ni Lloyd. Awan mo't ka mo ka madingar aramidan na. Kan may isa, nabayag kami nga agayan ayat. Awan mo tinadlaw ko kan kwa na. Nahala, adakan ka day ta anak ko. Palpalagipan ka laan. Da kayo kit dimat. Mala, ingkay kit di manganan. O, adto ti ginatang ko apara kada kayo. O, napunon samot na ti pasaheros ti lugan mo. Ne, huwag ngagpaiso. Aganad ka ha. Aginayad ka lang agpataray. Wen, di ka madanagan. Ala, mapan ka matan iti trabaho. Tagbiyahe akmatan. Saan na bali? Adda akmanan intong bigat. O sige, aganad ka ha. Kastamat kan ka. Di ka wan nagpakpakarabi ha? O sige, inakon. Rabiin anak ko. Apaya saan ka pala ang amaturog? Diyak ngamin makontak ti cellphone ni Lloyd nanang. Madanaganak. Imbaga na ngamin nga agawid ita nga aldaw. Nga awan matan. Amang ano nalobat laang. Maturog kakit din. At apay trabaho minton bigat. Ay, mabit lang nanang. Padasak man nga awagan ni Leti akabsat na. Damagak no addan ije balayda. Hello Leti. Naimbaga rabiim. Kastamat kan ka manang. Nakaawag ka man. Kwa ngamin. Damagak kumalaang no nagawid ni manong mo. Ha? Ni awan mo't manang. Punak ano nagbiyahe, iso asaan ang nagawid. Ha? Ni Jack ngamin makontak ti cellphone na. Madanaganak. Amang ano nalobat laang. Sapay la kumangarod ta kasta agpaiso. Sige ha, agyaman nak. Bye! Jack, mabitlaang. Oh, sige mo ganyan din na. Apay? Damagak la kumano nakitam ni Lloyd. Idi na minsan pa'y ang nagbiyahe. Ngamaging ka ita, awang pa'y laang. Amang ano... Ay, awan. Amang ano, adala na panan na. Jack ngamin makontak ti cellphone na. Di na. Di makunak, kastoy paliiwong ni Lloyd. Amang ano, damot araramidin na, saan mo nga mo? Ha? Hindi na. Naibagak la daytakan ka. Kahit sapay la ko mata di nakgurain, wen? Jack. Sige, panawan ka pa ya?
Sige. Umaykan, tamangan tandi na. Manunal daw asan ka mangan. Mangan kay latan, nanang. Sa anak pa'y amabisin. Di mo pa kadanagan ni Lloyd. Amo na tiar-aramidan na. Jak amo No pampanunutan na madandanagan nakita kan kwa na. Unay kakit din anak ko. Ala, umay kakit di. May kamanganan. Sige, nanang. Ala, umuna kay latan. Umaykan. Saan aday jay alalaki ti pagparikutam? Mabit lang, nanang. Sungbatak tawag ko. O, sige, umuna ako ni jay kusina. Hello? Hello, honey. Ni Lloyd da ito'y. Nakiawag ka kitigayam ko. Oh, apay nga italang imawag ka, Lloyd. Kwa? At namin inasikaso kay Bagyo. Iso sa anak nakaawag kan ka. Unay kamatan. Di mo ka di mapanunot. Akas taunay ti panagdandanag ko kan ka. Ala, di ka nagungad. Ang magpaspasugnod ka kanyan. Kaslawan ti kaayan ayat mo iti kastangar aramidam. Di mo pa ibagano sa dino ti ayan mo. Kanuan niya ti aramidam. Tapno sa anak mo tamadandanagan dito'y. Gusto ka din. Unay kalakit din na yan. Umay ka dito paradaan. At taak dito Kasangsagbag kaulawan na Sa anak nga umay dita. Sikat ti umay diti balay. Makapasuron ka mat. Mala. Mabit lang aron. Urayan nak dita. Umaya. Makamu ka. Anya launay ti inaramid mo iti Bagyo. Taulti mo ag-text when no umawag kat di mo maaramid. Imbag ko man makontak ko ti cellphone mo. Ngam saan mat? Saan arason day lobat a cellphone mo? Ado ti pag-charge siyam ijay. Anya kalakit din na ya, di na. Awan mat ti madi nga inaramid ko ijay. Inasikasok lang ti daduma a papeles para iti lugan. At dala matakwatak a sa balingar aramidam kitaam. Amo matasikalaan tayo ayatak. Saan ka di? Gan, jak maaramid ti mangloko kan ka. Gan may isa, imbagak matan kan ka. Nagururnungak para iti panagkalay sata. Ala, di kan sumanao. Ala, mapan kan iti paradaan. Kunam nga adda biyahim ita. Sige nga rod Promise. Umawag ak into na dako ni Bagyo. Agawid ak matlangin ton bigat. Adda ka di kayat mo agatangak para kan ka? Awan? Anya kalakit din na ya, di na. Di ka di nagpasugnod kanyak. Sana bali? Gumatangak to iti pasarabok kan ka. Oh, at to iti ginatgatang ko para kan ka. Tapno di ka nagungat kanyak. Sa anak mo't nga agungungat. Masurunak lakan ka. Ala, husto ka di daytan. Oh, inkis ka na. Tapno mapukaw, anti ungat mo kanyak. Sika talaga. Ala, thank you nga rod iti dahi iti ginatang mo ake. Awanan yaman na. Ay, un kayam. Adda ka di biyahem inton umay alawas? Adda Apay ka di? Mapanak nga mi iti Bagyo inton umay alawas. Adda tindarak a birthday. Kasinsin ko. Kasta ka di? Ay katwan Aglugan kantong arudan iti man maneho. Agyaman nak Lloyd Aglivak iti dua nga aldaw. Tapasyarak man mati insan ko. Nabayag nga minan asaan kami nagkita. Kasta ka di? Yam amunak tong aruda. Siyempre alangan matasaan. Ijay tanton boarding house ti kasinsin ko maturog. Ay katwan Sana parikot dayta. Alang arudan. At dabiyahe kinton madamdama. Inapayagdigos si Jabalay. O sige, aganad ka Agyaman nakmanan. Hello, Insan? Oh, Insan. Amangan mo na nalipatam di awis ko. Inton bigatiin ka rin ngayon umay mo. Wen, anya ka lakit din aya.
nakalibak iti dua nga aldaw. Umayak Amok nga agpauyo ka manan iti mano abulan no jak umay. Nasayaan man mo. Urayan ka, inton bigat. Wen ka di. Dua kami nga umay. Kadwak ti boyfriend ko. Ha? Kasta ka di? Nasayaat nga ron no kasta. Yang amok kumamatlagan ka, ti kaayan-ayat ko. Ha? No kasta? Addan boyfriend mo? Adda sigurado ang mas natataar ti boyfriend ko nga ti boyfriend mo, ha? Di kag sasao iti kasta insan, ta sigurado ang maklaat ka no makitam ti boyfriend ko. Sige, urayan kayo nga ron inton bigan. Siguraduhin nyo lang nga umay kayo, tanusan, ay, kagura ka. Wen, di ka madanagan, insan. Nanang, makamu kayo pala dito'y balay ha. Sana bale, dua nga aldaw lat ti kaawan ko. Agawid a kadagos kalpasan ti birthday. Saan aparikot day ta anak ko? Tinapatag, aganad kay di papanan nyo. Wen, nanang. Kan may sa, kadwak mat ni Lloyd. Jay lugan na ti pagluganan mi. Ay, nasayaat nga rod ano kasta anak ko. Ibagam ka ni Lloyd asaan unay anapartak ti panagpataray na. Wen, nanang. Nay, anyat orasan ngay. Apay naawan pa'y laang ni Lloyd amang sukon kan ka. Paumay siguro day jayan, nanang. Nay, isun sa day jayan ni Lloyd. Wen nagpaiso. O sige, nanang. Mapanakon. Sige, aganad kayo, anak ko. Mala, dito'y ka na bumaba, honey. Itulod ko pa dagiti daduma a pasahero. O sige. Awagan kan tulaangan no madamdama, ha? O sige, umuna ka ni Jay balay ti kasinsin mo. Iawag mo to no sa dino, taumayak to. O sige, honey. Aganad ka. Oo. Apay ang sikala ang timay. Kunakman no kaduam ti boyfriend mo, ako naman. Umay inton madamdama. Adalabiit mapan na itulod. Kasta ka di. Ala, umunag ka nga roden Madama ti panagluto mi kaninanang. Kaya't masawan. Awang pa'y simangpot asa nga ilin? Awang pa'y. Inton malam ti yu umayda. Tapang malam matinyawis ko. Nasayaat nga rod no kasta. Tapno makasangbot ni Lloyd. Lloyd gayam tinagan ti boyfriend mo? Lander mo tinagan ti boyfriend ko. Umayday dyan inton madamdama. Kasta ka di. Okay, yamam mong tong harod kanyak. Wan Rabiin. Awan pa'y mag-text ni Lloyd. Wan ya rod. Uray ni Lander. Awan pa'y. Ay, urayan nak dito insan ha. Mapanak bi iti terminal ti van. Inak man kitaan ni Lloyd. Amang ano nadadaulan jay lugan na. O sige, ngam umayak mat insan. Adalaga tangak iji town. Kasta ya. O sige, agpulas ka nga rodan. Dito'y tan insan. Asidig dito'y tayang ti paradaan da Lloyd. Kasta ka di? O sige. Awagak man laangan. Hello, Dina? Hello, sa dino tayan mo, Lloyd? Antak, dito yung restaurant iti asidag ti terminal mi. Umay ka dito Agkuyog ta na mapan iti balay ti kasinsin mo. Sige. Di ka pumanaw dita ha. Umay kamin dita. Iso ni Lloyd, ti boyfriend ko. Lander? Joyce? Agore kayo. Apay kasta tila ngayo adwa. Dina, iso ka di boyfriend mo? Wan! Apay kasta ti jar mo insan. Awanan ka iti ba Lander? Kunam kanya ng awan girlfriend. Joyce, Jack yung paggarot magkasinsin kayo gahan kinibina.
Kaya't mo asawan? Iso ti bagbagam a boyfriend mo? Juan, kasinsin. Iso ni Lander nga ibagbagakan ka. Nga maisungot gayam ti boyfriend mo. Awanan kay tibayin a lalaki. Pinagkigdanda kami iti kasinsin ko. Pakawanan ka kuma. Dina. Joyce. Diyak mo nga kasinsin kayo gayam. Awanan ka itibayin. Babairo. Daytoy mat. As kada kayo, Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Flowers for you. Ha? Para kanyak? When? Para kan ka, nimfa. Ay, thank you. Nagkapuan na. It is special someone mo, ah. Ay, anniversary mi gayam itakin ni darling ko. Ay, isugayam at nakasurat dita card. Happy anniversary, sweetheart. Ay na, nag-sweet maten. Unay maten day dya darling ko. Pinatuludan nakpailaang iti sabong. Kat agkita kami lang arod no madamdaman. Ay, ang gayam ni Jessica. Ay na, napanan iti office na.
Ay na, kaanon tumanan aya nga damang ipatulod iti sabong kini Jessica. Saan ka mahilig iti sabsabong? Oy! Girl, ah? Siga man pala tinapuutak a babae, asaan a mahilig iti sabsabong? Corn nila ang dayta. Ay na, maki-boyfriend ka nga min. Tapno at damang ipatulod kan ka iti flowers. Awan samot ng tinabati abaro. Puro da amin take. Ay! Di kagsaw iti kasta. Nagano pa iti ti bachelor. Napili ka lang amin. Nangato nga min una iti standard mo. Manang, sumra ka kung iti trabaho. Ay na, naladaw kan. Darasam man ngamin tagunggunay. Adan di paglugana. Itay pa'y nga agururay ni Eric di tarwar. Ha? Kasta aya? Ay sus, nakababain. Inak nga rodan manang. O, di pagpagatang ko agatas ni baby ah. Di mo liplipatan. Ay, agyaman at tapinartakam tinagmaneho. Iso sa anak analadaw. Sige ma'am, papan ka niyo opisina yo. Ay, aguray. Sa anak pa nagplete. Saanan ma'am? Madamdaman ton. Sa bagay, kumay naktumot la sukunan inton madamdama. O sige nga rod ah. Thank you. Wen ma'am. Good morning, Jessica. Ay, kunak no naladaw akon. Oh, makitam da ito eh? Ne. Apay, dagita sabsabong di tarabaw tilamisaan ko. Para kan ka. Ay, di nakangawan iti kasta. Ay na, basahan nga may nakasurat. Nan. Oh. To my love, Jessica. Ha? Nagkapuan na. Ay, diyan ka mo ah. Sika ah, baka da sekreto. Ne, awan mo ti amo ka mabalin amang tad kanya kiti sabong. Asino tinangtad iti dayta? Ma'am Jessica. Ha? Itay pa adam damagak mo sa dino ti papanamta. Ay, dumagas naman pa yung gumatang iti gatas di ka anak kat, Eric. Sige ma'am. Pasensya ka na. Pampanunutak namin. No asino tinangtad kanya iti sabong. Nagpipintas a rosas dagitoy. Ay, agdamot laangan baro anak kaiturad anang tadkan ka iti sabong. Jack mo tamo no asino. Kan awan mo ti mapanunot ko amabalin amang tadkan niya kiti dayto. Amangan mo't na secret admirer mo. Awan ti amok mana. Ay na, asino man dayta, agiaman ka kankwana, tainik ka na ka iti sabong, oray aman okasyon. Oh, ayan gayam di gatas ni baby nga impagatang ko. Ah, ne, ada dito'y mana. Ala, inka aginanan. Ayaban kanto no makaluto at amok anabannog ka. Sika ah, kunam nga awan boyfriend mo, ngam adamat gayam nang ipatulod kan ka iti sabong. Talaga nga awan boyfriend ko. Asino nga dyan nang ipatulod kan ka iti sabong? Ay, Jack man amo. Agsakit lang ti ulo ka mang pampanunot no asino dayta. Ilimad mo pa'y lakada kami ti kinasya sino namat. Iba ka mon. Ne, no agpaysong ada boyfriend ko, apay ko mga ilimad ko. Amangan mo't no kaopisinaan tayo. Ha? Asino ko ma? Purang mat adda asawa na dagiti lalaki dito eh. Malaksid ka ni bakla. Di mo kunaan, nga iso tinang ipatulod. Saan ang mapasamak dayta? Ay na, no kasta, saan mo na panunutan no asino? Ngamin, no talaga seryoso kan ka dayta a tao, agpakita kan ka, kan agpabigbig. Aywan niya. Saan mo ta mabaling nga agnanayon latan nga aglamang? Jessica! Ay na, umay kan aldawon, nakababain ki ni Eric. Ay na, maladawak samutan. Darasam, itay nakapay nga urayan ni Eric. Ay, imbaglakit din. Tada ni Eric anaanos amang itultulod kanya iti opisina. Lokatan ti drawer mo, sister. Taapay. Basta. Ay. Ha? Chocolates? Ops, di na kita nakasta. Ta sana siya tinangikabil ka na kita.
Si Mang Petak, kat nakita ka nakalukat dahi ta drawer mo. Kat dahi ta, ada chocolates. Kan basahan aja mensahe. Oh, dahi taman, oh. To my love, Jessica. Ay na! Kasing sweet na dahi ta chocolate, nga inted na. Sino nga ta daytoy a tao? Itay kakadipay ang nagururay, Eric. When, ma'am? Ay, pasensya kan Narabyan da kami a pinagawid. Nag-meeting kami pa'y ngamin. Okay lang, ma'am. Ay, kayat mo ti chocolate? Ramanam da ito Into the secret admirer ko. Sige, ma'am. Sige. Mahalakan. Ramanam. Agyaman nak, ma'am. Ala, aglogan kan. Tayo tulod kan iti balayo. Manang, saanan nga angaw da ito Naskan at akwata ko no asino ti secret admirer ko. Awan ka di ti malagip mo? Awan mo't na, Rod. Amangan mo't no ijay sa bali nga opisina. Mapanak laangan ijay shop ang mangipatpatulog ka dagito asabsabo. Damagag no asino ti mangipatpatulog. Si Kaman, ay na, di mula ka din malagip no asino dagiti agkursunada kan ka. Nagrigat mat nga Rod ti agpanunot, Manang. Ay, aywan gayam. Anya nga iti saganam inton birthday. Lipato kung day ta a birthday. Awan to pa'y ti makamo di opisina a birthday inton umay a Lunes. Ay na, nagadua talaga ti sekreto day ta a girl lalos. Wen nga Rod, sumangput tulaang Hello? Ay, kadaytan. Happy birthday! Ha? Amumin a birthday. Wen, ngamin, ada nang ipatulod iti cake a para kan ka. Anya? Ala, kantaan da kan? Ayan na nga, iji ag-birthday akabsat mo. Ay natatang, adda ijerwar, agpampanunot. Anya nga, iti panpanunutan na. Jay secret admirer na Ngamin, patulod iti kumporma iti opisina da. Ngam aging gaita, saan mat nga amo ni Jessica no asino? Pinatuludan naman ni Jessica iti cake. Kasano nga amo na a birthday ni Jessica? Kasta, amo na. Adda malagip ko anang damag iti birthday ni Jessica. Imposible nga iso ti secret admirer na. Asino dahi ta? Ni Eric tatang. Wan, iso ti nagdamag idi kanyat. Kat amangan no isaw. Ay, inakman kasarita ni Jessica. Jessica. Apay Manang. Amo, adda malagip ko ang nagdamag idi iti birthday. Asino? Ni Eric. Di mang sunsundo kanyak a tricycle driver? Wan, adda ka di pa'y sa baling ni Eric ngam amom. Isu nga ta? Adda ka di madmadlaw mo kan ko, na? Awan mo't Manang. Itulod naklaang. Umay naksukunan. San kami mo't ngagsarsarita? Ay na, iso ti suspect sak a secret admirer mo. Ay na, addamanin ni Eric, agur-uray iji erwar. Alas 7 pa'y laong, ngam addan. Kat iti malam, uray marabyanak, urayan naklatta. Paliiwang man anaimbag titig-tignay na. Apay apaliiwag pa'y laang, damagag kan kwanan May turad mo? Apay ket din asaan. O ala, ingka nga rudan, tani, urayan na kan. Nasapa kay ta, ma'am. One. Aglogan kan, tayo tulod kan. Eric, amo kon asikati mangipatpatulod ka dagiti sabong kan chocolates ijay office mi. Pati jay birthday cake. Ma'am, dakal ka di apakabasulat.
no agayatak kan ka. Anya? No kaguram ti inaramid ko. Aglunat ti panusam kanyak. Tungpaanak no isu ti kayat mo. Ngam saan lata mabaliwan ti marikriknak para kan ka. Anya? Jessica, maladaw kan. Itulod kan, ma'am. Maladaw kan ngagpaiso. Apay nga taasaan na matagtagari ni Jessica itang aldaw. Ay, diya ka mo. Si Mang Pet matakas ta? Kaslaan da na unag apang panunutan na. Siguro, the secret admirer na. No asino mo't ngamin day jay Aguray ka man. Asit gak man into madamdama, taagdamag ka. Sige, istorya am tumad kanya ka. Ada ka di problema? Awan. Wala. Apay nga Rod, akas lang na unag tipang panunutem. Ala? Ang tudumat ka? Wala, sabay nagpigsa. Kasano ka makaawin nila no kastoy? Ay na, apay ang problemaen, kat agdamat mang sundukan ka. Ni Eric? Ay! Eric gayang tinag-cute nga ombre. Eric, tinagan na dayjay. Ay na, nagpogi dayjay. Isu na lang, tama nagbabain. Isu ti mangyaw awat kanya, kadagiti sabog ang chocolates mo. Anya? Ang intadlaan kan po na kano dyan delivery boy. Mamati ka mat nga isu ti mangmangten. Pangalaan na ngayon mo, titi kwartana. Ada nga agpaiso Jerwan. Kat ur-urayan nakmanan. Kung no saan mo na kaya ti agpaitulod kanyak, ma'am. Apay ket dinasaan. Amok akagura na, gapo itinamuam. Apay nga minanaskan nga ilimad mo. Mabainak namin gan ka. Tamay sa aklan nga tricycle driver, ma'am. Amok adumtang ti panawan na mamuam ti amin. Iso anak kasaganak nagpudmukan ka. Ma'am Jessica, ay-ayatan ka. Eric. Kat itatanaam mo ti amin. Mabalin ka din ti agaram kan ka, ma'am. Uwan. Mabalin. Napanag... Amin. Dear Mr. Lonely. Dear
Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga Ay din, yung kanilugan ni Madam Charo. Mura yung wedding sheet. Apay, kaputan mo ni Ma'am Charo. Kasano? Nakasungsungit mo't ngamin. Kita apa yang ngarap niya ibaon na? Kat sikati baru dito eh. Ingkan. Oh, adan nang ilugan kan kuana. Inununaan na kan jay lakay. Saan mo't amim buru dito eh, pilaan data. Way amon. Awan mo't lang timayat amang ilugan kini Ma'am Sharon kada tayo. Nagbuntog matanday to'y tricycle yo. Naladaw akong iti klasik. Oh, at to'y tiplitik. Kurang na ito intin mo 50 ti singermin no agitulod kami dito eskulaan. Anya, nagninamatan. Ay na nabayagan na kasta ti singermay. Agre-rek agit din. O sige, bayadan ka iti 50. Ngam day tuyen ti maudi a panaglugan ko dito'y tricycle mo. Ha? Ay, makaparurod at talaga. Imbag kumamot nubaro jay tricycle na. Hay! Sharon, agong unget ka man na bigbiga. Ay, good morning, ma'am. Jay ngamin nagluganak at tricycle. Nagnina ti singir na kanyak. Sapay nagbig sa ti kilikili power na. Adda talaga dagiti kasta a driver, Sharon. Ay, binayadaklatan ngam tanda anak jay rupa na. Saan akong nga aglugan ijay tricycle na. Husto, kasta ti aramidem. Sige ma'am, inakon ijay klasek tani, naladawaksan. O sige Sharon, agkita tano madamdama ijay kantin. Ay, di yung iluglugan ni Ma'am Sharon. Taapay mo, tata. Ay, nagsungit. Kunamlan no asido a kapintasan. Anya ka diti naramid na kan ka, tata. Ay na. Ano timbagbaga na? Pasinsyahan yun. Kasjay na talaga na dya babae. Kanayon la ka din na paspasensyaan ti kasjay. Una, numatumpo nga ama diti aldaw na. Madi matijar na. Kasta talaga kano dagiti babae, tata. Na sino na ita nga hiding agsasaw. Kunamlan nalaing mo. Apay akaguram dagi sa imbaga na itay. Kontrabida. Nasayaat ngamin na tao ni Hayden. Saan nakayat nga apaan tayo dagiti babae. Magure ka. Pudno abarupay ni Hayden aya. Barupay, tata. Apay ang nasalutsun mo. Kunamlan na sino. Kaya't na siguro tagpabida. Pare, ganad ka dita alakay. Tama. Saan nagustuhan ti panangisakit mo ka ni Ma'am Sharon itay? Kunana alastog ka kano. Nakunana dayta? Saan kan sapay lang nga makipila? Jak kabutang dayta alakay. Iso ti dayo dito eh. Iso ti rumbang apumanaw. Sa bagay mo't kit di Awan ti aramidak amadikan kwa na. Iso asaan arumbang akabutang ko. Sa bagay. Napigpigsa ka ng iso. Nabakbagad ka pa'y Ay naman, marabyanak sa manin nga agawin. Ay sus, sapay agar arbis. Awan ka titi magsukon kan ka dito'y pagadalan. Ay, awan ma'am. Amo yung asa anak ataga dito eh. Ay, no adala ko ma'am amok tawagak. San abanin ma'am? Agurayak laangan.
bareng ada lumabas. Ay, agure ka. Kita agman te cellphone ko. Nadapay laang tay numero tay driver akan nayon kong arkilaan idi. Mabit laang nga. Ay, wen man ma'am. Tapno adda pagluganak nga agangwid. Ay, apag iso, adapay laang tay number na ditoy. Mabit laang tawagak. Hello. Wen, siyak na itoy. Ay, sana siyak tagpatulod. To'y co-teacher ko. Mabalin ka di nga umay musukunan dito'y pagadalan. Wen, itan. O sige, urayan da ka dito'y. Bye. Umayon. Ay na, agyaman na, ma'am. Nasingpot day dya a driver. Amok. Good evening, ma'am. Siak jay driver nga inayaban ni Ma'am Estel. Sika ka di. Wen, ma'am. Umay kan tayo tulod ka. Agyaman na. Thank you, taing tulod nak dito'y balay. Ay, manungay ti plate. Mangtad ka lang nga iti 15 pesos, ma'am. 15 laang. Kat no nagadayo ti nang itulod am kanya. Asidaglaan mat, ma'am. Ay na, saan ang mabalin? Alaam day ti sang hagason. Ay, saan, ma'am? Dakalunay day ta. Ay sus, agtudumatan. Sige, mapana ko, ma'am. Ay, agure ka. Mabasa ka. Umunod ka pa dita boarding house ko. Taglinong ka. Ay, saan, ma'am? Ay na, umay kan. Tani, mabasakan. Adtoy, agkape-kapay. Kababain mat, ma'am. Kape laang, mabayin ka. Ay na, di ka madanagan. Awan sabidong na day ka. Ay, anyay tayong tinagan mo. Hayden, ma'am. Kasla makit-kita ka, ijay paradaan, Uwan, ma'am. May saka dagiti agpilpilay, ijay. Aywan ganyam. Bagbaga ang manmat dagiti kakadwam a driver, ijay. Tagdigos da. Makaulaw ti angot da. Kasta ka di, ma'am. Kan, adda driver anang inaunay ti singir na. Dandanik inapay di na minsan. Ma'am, agan-anad ka kan kuha na. Talaga nga dalukloko day jay alakay. Ay, gayam. Mabalin ka di asikan ti awagak no kastoy nga awan pagluganya. Ay kat, ma'am. Adun ti Sukim. Siya ken ni Ma'am Estel. Apay nga itakalaan ngay may dito'y balay, Hayden. Amumat nga iti pala napalabas alawas ang nagbalikbayan na. Amok nga ado ti bisita, manang. Iso sa anak pa anak isarabo. Awanan tinabati a pasarabom. Dahito laangan perfume apang lalaki. Ayos daytan, manang. Apay, baro ka pa'y nga aging gaita? Wait, daya na damag mo, nangasawa ako. Ay na, mano atawan ko iji abroad. Kunak no nangasawa kan? Awan mat nga ruti mayat kada tao. Apay, mano titawan mo aya? Awan pa'y 40, manang. Saan ka abakla? Ni manang, mat. Saan ka abakla? Ay kat mga sawa ka nga rudon ading ko. Aglugan ka, ma'am. Adan inawagak apaglugan na. Ay na, nagpili kan. Unang mula napintas ka. Anya? Bita ka madlangan! Bastos a driver. Awan bangay na. Good morning, ma'am. Adakon. Ay, imbag tadakan, Hayden. Tulod kan, ma'am. Tapno saan ka amala daw? Hello, manang. Hayden, itay ka pa'y nauawagan. Apay adi ka sumungsungbat. Madam, ati pa nagpasadak namin, manang. Umay kan adi ti balay. Birthday jay ka anakam. Itun madamdaman ton. At dapat itulot ko apasaheros ko. O sige, urayon da ka, Sige, manang. Awan na nagmalmalam ni Hayden diti paradaan, Dutiin tulod na pasaheros. Ado ngamin ti suki na ama maestra. Naglastog da ita. Apay manan,
Agawon na dagiti pasahiros. Saan mo takasta ni Hayden? Amok ti ugali na. Hagsabat kami tulaan. Apay akas dati sa Anay ti aramidin na. Aga-agaw iti pasahiros. Sharon, ada ka di mangitulod kan ka? Ada, ma'am. Jay Suki yung driver. Ah, ni Hayden? Wan, ma'am. Nasayaat mo't nga rod. No iso ti mangitulod kan ka. Sige, panawan ka nga rodan ha. Urayam ni Hayden. Wan, ma'am. Iso da itang jet tricycle ni Hayden. Ay na, imbag tayo may adangos. Pasensya kan, ma'am. At dapat nga minintulod ko. Ay na, husto laang. Kalkalpas ti klase. Ay! Sika nga aga-agaw iti pasahiros. Ha? Naglasto ka! Di ka kayat atutupan. Iso di ka kumamangirugi iti gulo. Kasta? Ba! Hayden! Hustoon! Husto daitan! Di ka kayat atutupan talakay kan. Ngam no nasken alabanan ka. Tapno maleksyon ka. Aramida ka. Bay! Ay na, agdardaran ti pispis mo, Hayden. Idiretso mi di ospital. Awan da ito, ma'am. Itulod ka pa yung boarding house mo. Sige, tapno maagasan ka. Saanin, ma'am? Siyak ti mangireklamo iti day ti alakay. Ipapulis ko. Medyo naapgus day ti agas, ha? Tani, agasan tatarupam anadanog. Ano sama? Wan, ma'am. Mabit lang dito yan. Mabit lang, mama. Batak pa itihawag ko. Hello? Wen, umaya kon. Sige. Bye. Asawam di imawag? Ay, saan, ma'am? Nimanang ko na ijay. Awan pa yung asawa. Kasta ka di? Sika, ma'am. Anda ka din asawam? Awan pa'y. Agpada ta a single. Ha? No kasta? Awan ti agungat. No awisan ka ijay balay ni manang ko. Birthday ngamin ti kaanakak ita. O sige. Mapanta. Asino jay kadwan? Ni Ma'am Sharon. Jay pasaheros ko, teacher. Inawis ko na. Tapno ada kadwak. Kunak no girlfriend mo. Adat pagkarukrupaan nyo Ni mana? Mangag na ka? Hala, inka isala. Anya? Inkan. Nagmayad dito karo. Kababayin man. Inka kit din. Sige man lang yan. Parang kayat na ngagsala kami. Di ta tinangrug